akasibelela ngaso sonke isikhathi unjani uyaqoqa ekulungiselela ukuthi yetheshana lapho uzokwazi khona ukwenza into ethanda uzathatha isinqumo ngempilo yakho namanje ngonjalo usemzimbeni kaJesu usathatha wena isinqumo sokuthi ngiyafuna ukulalela noma ngifuna ukulalela futhi wena uzazelayo ukuthi ikusasa lami lifiphele ngoba vele usuyalazi iqiniso lokuthi uba ngaphandle komzimba kaJesu ukuba ngaphandle kombuso wezulu right asiqhubekele kuthiwa sikhuleke ngesikhathi zonke sikhuleke ngesikhathi zonke ulimi lwaselgani lokomoya lelo akuthoba sikhuleka ngesikhathi zonke uyena osozobe sekunikeza ukukhuleka ngoba nje sekukhuleka ngani ngomoya nangeqiniso ngamanye mazinyama ayingeni kuze leso zinto masikhuleka ngomoya nangeqiniso khuleka ngesikhathi zonke kuze kwenze njani kulokho nilinde ngesineke sonke nangobunxusela abangcwele bonke makuthiwa kulindwe ngesineke sonke kusho ukuthi igama elithi sineke ngithi siyakwasalaza igama elithi sineke lingaphezulu kwegama lokunjani lokubeka cha ndiyazi impela lento ngamawazi kuzobe kuyisimo esidinga inyama iphele ungathi kade ngiguqile senjani sengikhathele ngamadoda okungenani bese unqamula umkhuleko ngenxa yani yocingo olikhalayo unqamula umkhuleko ngenxa yani yokuhliziyo eseyihambile lapha ngoba uJesu ukhalile ngani ngamashende wathi amashende ethu asesithumba ngisho phambi kwakhe engumyeni wethu okubhlunguka nokho yini ishende na ishende usathane noma inyama yethu ngekujwani lana nje uba sizothi nje singani nje ucabanga ekhaya ukuthi nje hey kade sambile ngabe isikhathi eside uthi usuyabheka nje ngabe kanti sezibuyile yini esikoleni lento ekade ibaleke lo mama Dlamini bengafuni ishendele imphazamisa ngoba lizophazamisa usizo wakho lokho ngikuncomile lokho na kuba inhliziyo zethu zibhlungu ngoba sesimjwayele siyamthanda siyamkhumbula siyazi nasibona ubaba Dlamini sombona manje nje izikhala sakhe enhlizweni zethu kodwa futhi sizwile ukuthi usho kanjani ke ngaleyo ndlela sisho kona ukuthi Jesu ukhalile kakhulu ngeshende ukuthi liyaphazamisa umsebenzi wakhe ngendlela emangalisayo ngakho ke masikhuleka ngesikhathi sonke ngesineke sonke kusho ukuthi ukukhuleka kungabheki ukuthi uqale nini futhi uzoqeda nini kuba uyena ungamamaza umdedele enza umsebenzi omngcwele empilweni yakho ngoba vele inyama yakho isifile mase seyifile halelani phela makabe ukuthi ngempela ufuna ukuthi kuphume umsebenzi othize ozobonwa omunye umuntu lithizo kaNkulunkulu uyatshala imbewu kade washo njalo uJesu ngesikhathi uyitshala imbewu uyaqhiba bese uyaflathela uyahamba kulezi insuku ezu6 awazi ukuthi kwenzakalani emva kwezinsuku ezu6 mawufika emini ngosuku ka7 uzofika sekhonto emhlophe seyivele noma seyivele bese kuyabonakala ukuthi la kutshalwe nakithi uma ngabe ungasuphenye lapho uzothola ukuthi obade kutshaliwe kubonile ngamanye amazwi umzimba wakho kufuna njani ubole uphele ungabi nalutho ukuze kubonakale lokho okhulunywa ngayo okuyikona okuzokwenza ukuthi ubonane nenkosi uJesu ngesikhathi ubonana naye futhi kusuba nani namandla okunjani okuyihlangabeza ngeke ukwazi ukuyihlangabeza uma bekusekhona inyama ephilayo usathi makuphenywe kutholakala ukuthi inyama isaphila isakushayela umthetho lapha khona kufikayo la kuvamise ukuthi mhlawumbe izwi likaNkulunkulu bamsibande mhlawumbe uzongiboyisa lithi uSathani unqotshwa ngobufakazi nangegazi lewundlu ubufakazi nangegama usibheki isambulo isesambulwe ngizama ukubuyela la njalo ekutheni imvama uthola abantu ikakhulukazi makuthiwa kuyafakazwa umuntu afika ame lapha phambili athi ngisindisiwe mina angijola ngenze bese kodwa uthola ukuthi omunye umuntu akumsizi lokho kanti mhlawumbe uma sifakaza kufanele sibeke izinto uNkulunkulu asinqobele zona endleleni ngaleso sikhathi senza lokho abanye abangcwele abasilalele bayasizakala nabo kusho ukuthi ngalobufakazi uyanqotha uSathani namaqhinga akhe ulowo olale osahlulwa ilento wena oyinqobile ngempela ufakazi ibona obsiza kakhulu busiza bana busiza umuntu osabhajwe kuleyo nto wena osizakele kuyo haleluya wena sowunikeza lowo muntu ikhambi lokuthi kusindwa kanjani ngamanye amazwi uma ngabe kuukuthi ngempela usempini
kukhona lesisimo obhekene naso osibona wena sikhukhumele sine self raising lokhalo lonto ezibilelayo manje ngendlela esikhukhumele ngayo siyakusabisa umoya kaNkulunkulu kimi wathi khona iculele phela 118 ngiyakhumbula elithi bali zibusiso Oh ngesikhathi ukhumbula wena uNkulunkulu into akwenzela yona ngemuva uzoyibona le nto inkulu le engqozo so le ngaphambili incane kunale ngaleyo ndlela nale unjani uzokunqobela yona ngesikhathi usho kanje ukuthi uzokunqobela yona kukhula ntoni ukukholo empilweni yakho ingakho ethi umdumise njalo nasehluphekweni umuntu osehluphekweni ngithi kufanele njani alukho ecabanga usizo phambi kwakhe kanti ngesikhathi wena ucabanga lokho okwenzela uyamdumisa phambi kwesimo obhekene naso abantu baze babuze bathi lo muntu otholakala ethokozile kodwa isimo sibe sinje kwenza kanjani ingesizathu sokuthi ubuyisa lawa amandla nothemba lokwazi ukuthi nalokho kunjani kusodlula indumiso mawuxakekile yona enqobisayo yona enqobelayo ungathathi lento phambi kwakho kube yiyona oyiphilisayo uzolimala ke kufike la uyakhona siyambonga kakhulu uNkulunkulu babusibande uyathola ngithola enye ethi sekho 17 Sambulo 12:17 bengithi sofika kodwa ngizama ukulithola kodwa esifundele uDrago wamthukuthelela wesifazane wamuka wayokulwa nabaseleyo benzalo yakhe labo abagcina imiyalo kaNkulunkulu nabanobufakazi bukaJesu kusho ukuthi imiyalo kaNkulunkulu nobufakazi bukaJesu ibona ubusiza ukunqoba uDrago haleluya ikhona le ekhuluma kodwa ke ubufakazi kunjalo baphela angithi ke uma ngabe izwi kaNkulunkulu lisho kanjalo lithi wanqoba malithi izwi kaNkulunkulu uDrago wahamba waya kulabo abasele uyazi ukuthi abantwana laba yani kodwa bona mabemnqoba ngobufakazi uJesu angithi ubufakazi kubaJesu ibona obenza uSathane vele waphelelwa amandla so ngesikhathi uletha ubufakazi bokuthi wena unjani usesandleni esinamandla uyabona ukuthi ngeke aza khona ngoba uyena umuntu amesabayo vele uSathane akamesaba uNkulunkulu ngani manje kwazi lokho akamsaba uSathane uNkulunkulu uya zonke insuku phambi kaNkulunkulu ayoceba ukuthi umntwana wakho usenze umntwana kusenzeni lokwenza ukuthoba okay angazi ukuthi kodwa ngikhuluma nje Lokho kuJohn kwabancane. Right kusho ukuthi leso esikhuluma ngaso njengamanje mangabe ukuthi uSathane akabe saba uNkulunkulu kuyangimangaza noma kuyangidumaza ukuzwa ukuthi abantu bathi uSathane waphonsa emhlabeni so akasena ilungelo lokuyezulwini ima uSathane sazovalelwa ukuba angakwazi ukuya la khona uNkulunkulu ngoba esaba uJesu sekuuJesu onjani osephethe angani mama buya pha John 3 uverse 36 no37 lithi uNkulunkulu konke uNkulunkulu kunikele endodaneni le ndodana okhulunywa ngayiphi yile yamnqoba uSathane amsaba uSathane akabi phambi kaJesu ngoba njobe ngayimi phambi kaJesu ingenxa ukuthi vele njengoba amnqoba eGolgotha akanayo indlela kuma phambi kwakhe lakho uma ukuthi uNkulunkulu sekunikele kuJesu konke uSathane yilapho ke njani engeke asakwazi ke ngempela ngoba vele ngesikhathi sesilapha ya izwi laNkulunkulu lithi lesisikhathi esizofika esisaya kusona igama elithi Jesu seligwingiwe yini ukinga ugwinyo ungahlafunanga so igama lika Jesu lizogwinywa lizoba ngaphakathi kuzoqhamuka ngaphandle igama elithi judge so mayiqhamuka igama elithi judge lizobe liza nenhliziyo yobujaji okuzobiza ukuthi uJesu uzobe senasisihe kwabantu abanjani abazobe sebeyathumela esihokweni ngakho uSathane uzongena kuqala mayingena kuqala uSathane esihokweni sobe sekuphinda futhi bese kuvela leli gama leli ayifihliwe malifihliwe ethangeni likaJesu lifihlwe ethangeni la ngaphakathi kwenzelwa ukuthi lifihlwe ethangeni ngaphakathi na kwenzela ukuthi uSathane angaliboni ngoba noma ngabe kuthiwa uJesu kuba nesikhathi sithiza agoba ngaso livele lingaphakathi akazukwazi ukuthi alibone yilapho ke nathi esebe sesicula iculo sikakaze sesilizwe kodwa ngaleso sikhathi sobe sesilazi sesisho sonke silivuma esebiza ngaleli gama leli elifihliwe angabe ukuthi ke seziyenzeka lezo zikhathi ezinjalo
kuzoba khona isikhathi sokuthi sizoba lapho dining hall emshadweni isikhathi esithile. Uma sekupheli lapho uNkulunkulu uzobe senikezela indodana yakhe inxiwa lokuthi akahambe ayokwakha nawo umakoti bakhe. Yiyo ke lelo Jerusalem elisha esibe sesingena kulona sesidlifa lokuphila phakathi. Sesizwe sizidlala ifa kanye newula. uNkulunkulu uzobe sefika siphuma kwelakhe lesithathu ngoba lithizwe kaNkulunkulu amazulu ayonyakaziswa nelesithathu lonyakaziswa. Yilapho besenjani esitholakala hamba phakathi kwethu. Lithizwe kaNkulunkulu sokufika isikhathi lapho ke siyothathwa khona. Sesisuka eJerusalem sesiya khona esogweni mofunda Isaiah 66 ukugcina lapho. Sesiyobabona. Sesithawu sasikutshela nje ngoJesu wenze njani usokwenze njani sibuye sibuyele eJerusalem elisha lapho sesijana sihlezi nomyeni wethu. Sesibona no Satan simkhoma sithi hawu Yebo uyena lo Yebo. lona nje uyena Sathani ke lo uyobe sengasakholakala. Yebo Siphelile inkani. ngalo mzuzu bese golozela labade sebenza ngabo sebemgolozela phambi kwethu bethi wena wasithembe sefa liphile liphosphate themse lona esesho naye sethi nanicaba ukuthi nefa ngithatha aphi. Angithi nina niyazi kahle ukuthi kwayikhona uNkulunkulu wenu. Angithi uJesu nanqobo nanicabanga ukuthi nina uma ngithi ngiubaba wamanga kangisho ukuthini. Yilo ke lesidlayo kangithembise lona. SekuKristathani ethembisa bani? Ephendule izisebenzi zakhe. Phambi kwethu sibukile. Sekumnandi la. Kobe kubhlungu Ubona ngoba uthando lobe lingasekho into ekuthiwa uthando nje iyobe ingaziwa la. Besithuka benze zonke izinto lezi lapho thina sijabula. kunganamatheli lutho okuthini. Njengoba namanje kuyenzeka vele. Angithi kuyenzeka vele ukukhuluma ngoJesu isikhathi namhlanje wathola ukuthi umelene nalabo bantu ukhuluma nabo bayakuthuka evosu. Nje. Right asibuyeni ke bathanda. Wathi samasathane. Yebo, akuhluka. Akasibuyeni ke baba sizelana. Angithi sigijimza enkolo. Kukhona ke izinto uNkulunkulu angazifuna ukuthi singene kuzona. Uma ngabe ufunda baseKorinte bokuqala sifunde chapter 9, soqala verse 24. Izigijimi zenkolo. Ngamanye amazwi sonke ngithi siyezulweni siyephila phakathi futhi silinde ukuhluthwa sonke. So kunezinto okufanele sinjani singangeni kuzona sizikhona sizithanda. Lezi zinto kasizozwa sizibazibalwa ukuthi isigijimi senkolo fanele sibe njani. Asike silinganise njengoba uNkulunkulu esikhathi esithile singaphambili wasilinganisela ngemarathon isuka eMaritzburg beya eThekwini. Ngesikhathi behlela bezilolongela kuya eThekwini noma bezilungiselela eMaritzburg umuntu ozilungiselelayo wenze njani isikhathi esiningi uyajima ngithi ngesikhathi ujimiso bani coach wakhe ngithi right uma kuukuthi ucoach usiyamnikeza ukuthi agibele ke intaba ngoba khona le intaba semaqandeni azoyikhuphuka nayibona kuthiwa into nje la ndawo Mawusu thola lapha rent kodwa mawubheke koMaritzburg nje lo mango lo kunomango lapho umilo mude ovamise ukwehluleka khona abantu nabaqhulekela lapho nobade sebencenga so mangabe kuukuthi ke kukhona ke angithi vele kuyazi ukuthi khona le ndawo angithi ngesikhathi nawe ujima uzobujana uzama ukuthi macaca ukuthi awuyinyuki leyo ntaba uwenze njani usashima ube coach lokhu kuphindela ubile coach umtshele coach ngiyehluleka kuyinyuka le ndaba ngesikhathi uzoqala ke ukujima kukhona into ongazidli asifundeni ke sizwe isigijimi senkolo isihloko ngamanye amazwi umuntu ophikelele emphi somewhere usuka somewhere ufuna ukufika endaweni ethile right kufanele enze njani umuntu ogijimayo anazi yini ukuthi abagijima ngokuncintisana bagijima bonke amen ake ume nje uselapho angithi baba sathi ushembe yafuna ngezuli naye izawuni ziyafuna ngezuli nazo bonke nabasindisi uzofika abasindisi bonke bafuna ngezuli kodwa manje ke yathi njengoba bekholwa bonke benza zonke into abazenzayo nabasabathayo bonke bafuna ngezuli lekhilo phakathi kwenza kanjani fanele senze njani kepha munye owamukela umkomelo ngithi lo owamukela umkomelo ingoba enzeni yena ingoba ehloniphe imithetho ka coach ngithi uma ngabe ucoach ethi stamp ungasidli ngempela uma ngabe ucoach ethi ungaludli phuthu ungaludli ngempela uma ngabe ucoach ethi ifanta orange
no Coca-Cola ungabaphuzi ngempela manje ulambile kufanele wenzele udlele uphuzeni ngokujwayelekile nje kufanele umuntu ojima udlala uphuzani imnandi ini energy yethu ayimnandi angithi uyabona into embi le kufuna kanjani ngoba yini na ingenxa yokuthi kukhona energy yethu into eyilethayo ngama ziletha umfutho kuloku kujima okunjani okujimayo right lezi zinto okungazuzile istambu parish lempuphu noma zambana uzukudla lento ethosiwe uzuzile lezi zinto zidla isikhundla salezi izinto ezinjani kodwa zimbi kuphi emlonyeni ngicela ukubuza ngesikhathi ke udayetha lezi zinto ozongazidli ziyasuswa yini ngoba uyadayetha wena unisho zona uzibhekile futhi njani uzithanda ngamanye amazwi ukuzithiba kukuwe kusho ukuthi mangabe uyisigijima esifuna ukuyanje ukuhlangabeza inkosi khona izinto okufanele njani ungangeni kuzo ula zikhona azizusuka ngoba naku wena uyajani uyadayetha kukhona ke izinto uNkulunkulu angazifuni kithina zibe zingenasizathu kodwa isizathu sisethini zinqunza ntoni amandla okukholwa izona zinto ezokuphazamisa emgomweni la ufuna ukuya khona azinabo ubungozi ngaphandle kodwa zinobungozi emntwini onjani ozobamba imarathon yogijimayo sizwe siqhubeka ukufunda gijimani kanjalo ukuze niwuthole bonke abancintisanayo bayazithiba ezintweni zonke lalela bonke abagijimayo bayazithiba yini ukuzithiba ezintweni zonke uzonke niqaphele awusiyona imistake ufakwe ngoba uNkulunkulu uyagcizelela bayazithiba ezintweni noma bekuthiwa sekukhala izikele ngenxa yokuthi awujwayele ukuthi ungalithola irice kodwa ngenxa yokuthi ufuna ukuwina kuzomela ukuthi le njani uzujwayele umzimba ukuthi cha irice uphutha isitamba ngudla udlani esikhundleni sako lokho onjani obekelwe khona oku 1 spoon futhi nakhona 1 spoon kufanele kube njalo ngikhumbula ngisehlane lapho uNkulunkulu enjani kodwa ngilethi akanoma ngilethileni kwisidiyo yokuqala fanele kwisidiyo yokuqala angilethanga kukhona isidiyo yokuqala khona lapho ngithi ngaba sehlane masithi 7 okay lapho ngangingadli ukuthi ngangingalambi go futhi nakhona uma ngabe ukuthi ube namahloni ukuthi isipuni esisodwa sincane lo ngiphakelayo wayengitshela athi isipuni sigcina la kulo mzicabanga isipuni esisodwa emzimbeni olambile uma ngabe ukuthi ngithole iglass yamahewu leyo glass yamahewu niyabona ulayini lo gcina iglass uthatha iglass eplastic ishima ngani noma uthatha iglass nje noma yipi angithi niyabona iglass la iqala khona ukuba sithi thina igcwele kuba nolayini olapha ya emphethweni eglass ya ngiyabonga ma angithi niyabona ukugcwala kwale glass kuphi kula noma kula izanza kithi ngokunjalo ke makukuthi amahewu agcwalisile eza la ngicela ukunitshela ukuthi kuzothi makufika la athi angiyeke la sokudla kosuku njalo lokho Khoze ngikubona ngakusasa. Straight inkosi. Khoze takusebenzela. Umepha mawuthi wayiphaka ngespoon, ispoon sokuphakela noma iscoop phela. Do ispoon sokuphakela hayi sokudla. Okay. Kodwa siba sinye. Maybe phinda ngithi noyibona ukuthi ufika uphake bese uphinde uthi kancane isihloko. Leso sihloko ngangisibona ngile ehlane ukuthi kukhona isihloko. Athi uMancele lokho ungakuthinta kusesona sengezile la ngoba ubona ukudla kuncane kakhulu. Ngishi ngithanda. Vele ngilambile. Manje ke kwakuyispoon enhlobene ehlukene noma kufake uhlobo lodwa lokudla. Lo udla nje uphekiwe. Kusuthi i-rice inyama. Kodwa 1 wekha kanye ispoon sokudla kube kanye ispoon sakhaya. Hayi ukuthi uzokhisa uphinda akhe inyama hayi ke sekungaphezulu phela lokho. Lokho kiba ingekhakanga inyama akusikhelanga. Makukuthi uyifake seyifaka yodwa uzosho athi akusangeni kungena kulesi spoon esinezele sophutho. Ufundisa ukuyithiba ngoba kusho ukuthi uNkulunkulu ophezulu konke uyazi ukuthi khona lezi zinto
esithi masizithola bese ziletha impakamo, esithi masizilangazelela uthola ukuthi inhloso ukuthi sibe ngcono ngaphezulu kwawo wonke omunye umuntu, kanti yena ufuna simfuze sithobeke. Yebo. Futhi sisafarishe ngenxa yakhe. Sisafarishe ngenxa yakhe. Yebo. Ngamanye amazwi ufundisa inyama ukuthi mangabe ivalele ekhoneni makusho yena qaphela ukuthi umuntu ongaphakathi wenziwa ngoba usuthi uyanqela ukufunda iBhayibheli uyozela uyalala ngoba usuthi kanti mangabe lenja emnyama iboshiwe lemhlophe ithola ithuba lenele lokuthi idliyenele ngoba le iboshiwe kumnandi ukuhamba noJesu bathandekayo ngalowo mzuzu ngalazi njengoba nje lisho wathi egcineni ke kusontweni lokugcina sengizophuma ngifisa ukuphuma ngimhlophe kuleyo mzuzu sengizophuma wathi Zanele ungisize ungayithandi imali ngoba imali ibenze balahleke bengibathume njenganawe babona ukuthi bakuphi balahleke ngenxa yemali 2 ungaphakami wathi inkosi uziya kangimthanda ngimnikele izinto waphakama wathatha umsebenzi wompriest wafa walahlwa kanye nabantu abangasake bangene ekhosini kusho ukuthi uyakwazi uNkulunkulu ukuthi athi sekunikezile izinto zakhe aphinda akulahle ngenxa yani yokuba iself-raising uthi ngoba nakumina uphiwe ukuthi nokuthi abantu abanganako uthola into soyakhukuma lushaya isifuba akukho ukuzishaya isifuba umsebenzini wenkosi kufanele uthobeke uphinde futhi uthande nomunye ukuthi akutshele ngoba usizo lwakho njani lukuyena futhi nakimi lukhona nolwakhe yabona lo siyadingana emsebenzini wenkosi kukhona into zami eziningi edingana ngizithola kukhona into zenu ezikumina ongafuna ukuthi mina ngihambe ngazo ya sizitho zomzimba isandla siyisandla fanele siqalele ukwenziwa unyaka yebo Hayi siyambonga uNkulunkulu ngendlela eyisimanga. Haleluya. Ngiphelelwa amasi. Siyambonga uNkulunkulu. ya mhlawumbe lesivale kahle uma useseyivala bayathi ukuvala ngomkhuleko ongenayo uma siqala iculo ngoba sicule singakaqali simdumise bese siyakhuleka bese sivala kahle yebo mana kaze ngajabula ngokade ngifisa ukuphefumula ngiselobuhlungu enhlizweni yami ngathi hawu kodwa Nkosi yebo mana ngicela ukubuza ukuthi uma ngabe sidumisa siyawakhetha yini amaculo sidumisa ngawo ecilongweni noma iliphi liyayenza indumiso umoya ongcwele uyaqubula noma yiliphi ngakho kuyenzeka kube iculo elingekho ecilongweni kodwa umoya ongcwele njengama-chorus alivusi nangani thwani imhubele nje ngiyabona kubhaliwe indlela yokunikeza uNkulunkulu udumo ukuthi simdumisa ngamaculo afundisa umoya ongcwele siyamdumisa nangamagama okuhlabelela nje lawa angasahlatshelelwa vele manje sekubhiziwa nama-chorus nawe yadingeka lithangene nje ulalela umoya ongcwele lokho azokunikeza kona kwesinye isikhathi uyakwazi ukuthi umdumise ngokukhuluma njengamahubo nje nje indumiso ilala kumoya ongcwele ukuthi uyena njengamanje ufisa ukuthi nimdumise kayiphi indlela Sibuye simdumise futhi nangenkambo yethu. yebo kusengicabanga ukuthi ngakuhle mhlawumbe sigcine ngene kwiviki i-CD yakho ngicabanga ukuqala mama uthe wambona uNkulunkulu ave emuhle muhle ngalendlela akachazwa ngayo Isaya kwase kusala ukuthi Isaya bandla echazwa khona kahle kangakwazi wathi noDavid yebo ngifisa ukuthola lawo mavesi uma usangakwazi ukukhumbula okay ngizocela ukuthi ngikulandele lezi ngizokwazi ukuthi ngibheke ngoba ngesikhathi ekhuluma nangesikhathi kwenzeka ngangingazi ukuthi kukhona
ubone lento ngakithi njengoba ngisehlane ngangazi lutho ngeBhayibheli mhlambe ngiyakhumbula kodwa kutheba sengiphumile ehlane sengiqala sengifunda iBhayibheli sengingaphandle ngathola sengihlangana nakho endleleni ukufundeni ukuthi unjani ngizocela ukuba ngikulandelise angisakhumbuli kahle ukuthi uyiphi incwadi kodwa khona nje ngizokulandelisa baba mangitholile nje inamba noma ngizonikeza yena usibuko no David futhi ngokunjalo ubani futhi omunye uyipho nje okay nje baningi izokulethela ngendlela engambona ngayo angakuba ngize ngithi uNkulunkulu wesikhathi angazi mangizosho kuyena lapho wayegqoke ingubo emhlophe nomsilo onqamule emazweni ngamazwe yena ule kodwa umsilo sawubona ula wengubo uhamba uginqika uthi uchusheza phasi kuyihlahla naphasi naseutshanini ehamba lapho konke lapho futhi kuthema sengibona izwi ngathi mina hayibo yonke lento engayibona ehlane ikhona ezwini lapho kuthiwa khona kuthiwa ngisazi ukuba kanjani umsilo wengubo ugcwelithe yebo bese uNkulunkulu akwazi ukumnikeza umbala awukwazi ukumnikeza umbala kodwa into engakwazi ukumnikeza umbala kuyona yinwele zakhe nala nje inwele zakhe lezi nala ngoba ngathokoza kabi njoba niyazi imvu encane cha lemvu inwele zakhe sitshalo zikanye zihlangene zinjalo la umbala ngikwazi ngoba awukho nje umbala ngamnikeza wona kusho ukuthi ke mina ngambona ngimi la esandleni ke inyawo zombili njoba ngikanje kodwa bangimi esandleni angizange ngize ngimnake ngoba ngathi nje chep ngigaxaka ngoba ngiyazibona ukuthi ngiyangibashiya laba bantu engikhuluma nabo kodwa ngiyazikhumbula ngikhuluma nabo silingana kanje kodwa manje sengithola ukuthi sengibheka phansi mangabe ngikhuluma nabo kusho ukuthi ngaqhubeka kanjalo maqhubeka ngase ngiyambheka ase ngithola ukuthi uyamomotheka nalapho futhi khona ngabona khona amazinyo akhe ngabona ubuhle engakwazi ukuchaza ngendlela ayeyona theko speak futhi ngimbone kathathu uthe kuloko kwesithathu okwesibili aqala okwesibili ukukhuluma bathi Zanele ngesikhathi engakunothisa ngesikhathi ekhuluma izwi lakhe alizi nje liza phakathi komsindo othile phakathi komsindo wamanzi phakathi komsindo webhano waba umsindo webhanoyi mina ngaqala ngawuzwa naphathi nje komsindo womoya omkhulu uyena ngoba uMose bakhuluma naye entabeni nabanye abaprofeti bamuzwa emsindweni wamanzi noma ukuduma yes ekudumeni futhi ngamuzwa yebo ngamuzwa futhi ekudumeni lapho hayi kakhulukazi lokho nikusho ukuduma ngangihlezi la ngangishanela umthetho wami kodwa manje action la umsengila futhi sengishanelile izinto engathi nje ngisamile nje la ngiphethe umshanelo wena ngezokuqhuma lona nothali yabo nothali oshini kusuka la kuze kuzothi lamashidi wonke avela asuka apheqhamuka umoya omkhulu ngase ngibuya ngivele ngihlala phansi uma ngihlala phansi ngathatha umshanelo ngawumisana awusekuseni ngabothela ngasho la kuzoshaya u3 khali la uma ngihlezi phansi ngibuka lavele lahlanganisa amafu kwaqala kwaqhamuka imbani engathi ithi izoduma kakhulu kodwa mangibheka kanje ngathola ukuthi libalele kanje uma ngiphenduka ngibheka la ngoba lesibili ngalalanga ekseni ngabothela ngesikhathi bedlula abantu lapha kusho ukuthi bayakwazi ukungibona kanti khona unothisa ukuthi hawu namanje usashanela ngikushiya ushanela kusho ukuthi kuyima ingqondo yami ibuya uma ngibheka la ngesikhathi ekhuluma ukuqhamuka izinyazi lapha ezikwebhayo ethi hlelela iproperty yakho ngokuba sengiza ngokulanda sasho nje washo kahle washo kakhulu ke yena kabuhlungu mina ngisho kahle nje manje ngoba ngiyakhuluma kodwa yena wayebuza umbuzo ethi uzowishiyaphi impahla yakho uma usuka kulokho kuphila asho ngokukhulu ukuthokoza ngathi hayi khululeka Nkosi awutshela umuntu uthi Nkosi Jesu hayi khululeka baba akhona bakithi ngoba kade beke mina kuzalo ukushada ngishadile kwaGumede kodwa hayi bakhona odade bethu bakade babayafundisa bakuzoshiya shuthi property
ngazi ukuthi nginomntwana yedwa kodwa kukhona omyeni wami uhlala kumina uma wakhe yena usekhona kusho ukuthi engqondweni yami kukhona ukuthi ayikho inkinga uzoya kuma wakhe yena ozoba senkingeni nambuzelayo yiloko wami ngoba alikho imuva alikho phambili manje senginalo ke imuva hayi khulileka Nkosi Jesu uzoyishiya kodwa dadewethu kahade belangisala khona khona udadewethu afundisayo wathi njengamanje kulo mzizwe ethi njengamanje izinyazi ezila ziyamangalisa usuke lapha lo thayela athi sukumuthathe noma ivest noma selaguga sekuyisidwedwe sakhona okwathi ngomuntu okahadela njengoba namhlanje umuzi engaka ngisangemsuku wathi uhlalele ngathi ngoba kukho wathi ngiyaphinda ngiyabuza uzokuyishiya phi iproperty yakho bangakususa kulokuphila ngathi hayi khuleka Nkosi Jesu bakhona emzini wami hayi bakhona osisibamba semzini abasemndenini hayi bakhona waphinda waseyahlela bathi yaku wardrobe wakho uye kobheka noma yipen eselaphela noma iskipa esincane ayesiqoka esemncane buye naso sibekela asithengelwa abakubo ngahla bathi uhlalele ngathi ukuthi akukho ti uzoyishiya phi property yakho umphefumulo wakho usuphunyuso ngacabanga ngesikhathi ngicabanga ngathi ngizomnikeza yena ngathi hayi ngeke uzombulala ngoba vele uzobe ngasenamuntu emhlabeni